Mama Kwaba, make sure you subscribe your channel no the amaya nothing so when me notification bell so. Midi educate akwasi yeboa. Discipline no bedoso. Ada ni ama opposition yesi uye CEO. Hwe na ye adwuma na party ni ntimi enkonkan na party ni ntimi achieve a lot said ye be ya 2024 mu koye campaign mu begina so aka and the CEOs nyina atesirem because Canada Agyapong kosirem koye meet delegates engage delegates nti mu nyina entourage ni nyina ama sore mo so se di bai wanwe ni se mu nsura e di enti na mu nyina ama kosirem opa mo ye mema me se mo mra MPP mpanimfo amakoka sire mo se mo ye bema mo ye mema ene ma mo mra fie na mo ma honorable Ken enye ne to nwie no mra 4th November we all live to see ye be hu bema o krom ha enti aba ne de papa na fa you like it or not boy I say you like it or not boy I say whether you like it or yes whether you like it or not ye beji Ghana si ho Ghana ni ye pese ye papa so saben ko ebu ni sen kra ye se papa so pa enye ni ye die mu ntia enye na numo de ntia na emo mi ye die mu ntia what I say enti honorable kase ye beji Ghana si no honorable Ghana ye wo hoyi sa anye je bie mu da ko sise nyankopɔ beba mfa no ho wa bone brada da wo na japade dada but uye omamba pa na uti krom na sa odwene se kro bebo a wo so uye nipa boni ni enti because of so we japade wa ye nwuma amaye nya biye ogusu obiebie konti opese Ghana timye yi momfa Ghana nhye ne nsa na onye Ghana mfansi wo Ghana for de o ma ready so mbeto aba na de amane na MPP for de na mu ye Ghana for fa krom a eno a na me follow ne to ni bi e won off na ohwe omombe hia ho nyina dodo na akra ye NDC for omote se Canada Agyapong ba no bia so obetie ni message obia na nga NDC ni de MPP ni ye na de ofa ho ben but omu nyina ba begu oba betie it tells you say Ghana for say ombeto aba e de ama honorable Canada Agyapong and the MPP for mpesa mo chesa mo nya Ghana for ana because Ghana for say ombeto aba na man but mu bi nkofo kakra bia mo nya bibia di mo meni ade ne say mo de mo ha na mo it means say mo ese ahwere mu ye dodo na beza mo nya Ghana for nti o man yi bo amfa mo but Ghana ni bi opese Ghana ye bi at this moment yes Canada Agyapong na beti magi Ghana delegate ye bekoso asre mo 4th November e wo ha ya mo ma ye nkoye bibi ye nkosum kontompo fidie me ye gyawadwo mo ma ye nkosum kontompo fidie e me ye gyawadwo afi ye be wie ni shit anu de commentary ye no park na chi Wuradi nyankopɔ eka ketekete me se eka no park achi enne ye gina park ne so this is the opportunity yesese yetimi emeki sure say change na ye hwehwe no change na bam yesi change mra ensesa ye mra na MPP wo position no 2008 edeba 2016 na MPP person oba bam no na de na MPP ka omo se ye hia nsesa change must come and they are so a woman Ghana and said yes no yes change within the party must come o just yes a party in society bemwa change no Ghana yes no ebeba so na emu no society papa and ye hwehwenti e besere mo 4th November so to abani bi nko ana de emo bi mfa ne sika intimidate you krom ade ba akoma hu se ha adwene pa sika because of so here and you won't say nipa no ba ba mu of so say be hia wa say de be ya ye be to aba no a no atam sika kufu me ka ho bi me di ho for so di ho for yen say adwene because they see am tia say here say udi agro na obi kwatam sika pudu obi de bow say here na wa dwene mu no nya Ghana na adwene ho a wa nhwa e be influence udi sichi de yesrem am kwato aba ne say mo obi sika na de ye nyina ye de ya omo de ba jibi na fa kope bibi fa ye na emom se wo pe Ghana yi Ghana da chinti no to abana ma honorable Canada Agyapong okwa ono na da soro ho ekwa he soro ho ade papa bia soro ne wo aka bi enu nti ne ye ka cha se ye nyi saafo ni firi ho ye be kwa bai no bisa ho se wa wo ye delegate ade nti na nkrofo bia ginam chinchina twan se we ne ye de ne beba obi ye regional chairman obi ye regional executive obi ye minister obi ye CEO na sa nkrofo ni nyina ginam chinchina twan se nipa we ne ye de beba what na se bisa ho de nti omo ye sa de no because nwanwa kakra se me nam ye minister me nam ye chairman me nam ye CEO and nam ye MC and say DC ya me kura na me benefit wa be ni mutinka me empire me bone say yemfa obi a
obetumi break 8 na maye said ye be ya party ni betimi atena abamu na me position kura me no me nsatimi aka. But here is the case as ankrofo na omo enjoy nena say ye be kwakofa obi a ye nyina susu se nipa ne ba asem wo no ho nipa ne ba kwan a obefa so obe defend na eden o mo se chinchina asa nipa no mbeba who ye delegates we are among over 200,000 delegates na mbokwa akoto aba ni bia trasa no pay din na dwene sa asem se e de enti na ye sa bia me kura me nya hwe ne say me de honorable Ken beba said the bay Ghana be ye but ono an all benefit ono ye minister ono ye CEO ono okura MC position DC position say or the obi beba nipa no onimpe face Ghana for ento aba no mfa ma no onimpe face wo de say nipa no ba NPP beko opposition yet osesa nipa na no de beba dadwene ho ne bisa urum de entia and say amanyosema ye obi aprediti and obi apre ni interest memmo obi interest and nipa no all pre no emba mekata wo de no so ye executive or ye minister or ye hwan na so ono say nipa we no de ne beba because of say ya sheni sa nipa no bo say ye de nipa we ba ono a ne betena ho ono a ne bekoso adi ni minister ono a ne bekoso adi ni CEO ono a ne bekoso enjoy. So why do you allow that person say ono an koso enjoy? Enti de nkrofo ye nyina nei o matudi nipa ba ko achi no reason ni nyina na maka de achi no o makohia ye meeting abopo say samoboa me the number 2 ba wo a we minister you be maintained till 2028. Wow, yes, CEO, you will be maintained till 2028. The MC here on Krano, he will be maintained till 2028, 2024. Sorry, I Bakatuaba. The Oye, Obia position or Wabe Mubiano, or Makoshiabo possess Afono, and a Betanamua. Nayofe, set Yetimia Ba, Bemu, na echo 8 years, Yenya Resha for Papa Bia, Utimuse Minister or to Onkahu, Utimuse CEO or to Onkade, Utimuse DC or Tiaku Onkahu, and so that's what you enti na dia na obeye oye bibia dia protect you obi said the beya the position in Sabeka na me am your police station chairman me am your police station executive no obi nsam dia magini enti me dem nto abanance science famma na enei mesumi ntumi pushing komanim why na ka che say police station executives no obi ntimi ye DC ayeti krom ha no wo hwe omo magigigi position omo ye DC ne anka jafo ante boy for dudu na wom enso so mo ye DC enti equally obi a police station executive obi kura masters obi kura ni degree obi kura ni diploma ono so equally obetuma nya position ni bi but the answer na so nya kwa ma ye bi because your fan say wo de form na wo mole adwuma na ye de wo ye wo hwe kan ni movie ni bi a ye bope bo se mole for na dikan amoko bebre enti ment na se ma ye news sa change is coming as I said change no so ba Ochina nsesaye beba but just all person nsesaye de ba okwa press 1 honorable Kennedy akompre kwa Japan and the number 1 hwe time honorable ye na adwene se wasim hwe hu ode abeto nkrofo so na no honorable nko na ye candidate even time na omo ye ba ko 10 sha se wo mo ko ntoabo ono ni nipa odi kan a otimi ba delegate monase ba form eba manim ene mo bakasaye ede ne nsa so mo nsem achi am kanena mo hunu ne za yeboa mu nyina no se wo manso adu bia yeboa mu nyina no ne ade bia mo behia okumase anase bia mo ba manso krom ho kakra bi na ebia o chairman bia ba behia mzo ayi papa isi o ba be pre ayi enti mo me support no nipa no kra no mo support na ye adwuma ma no obu ho a ofri ye delegate onhia candidate no kra no ni nkomo one on one da but with honorable Kennedy akompre kwa Japan ne wa momo nya chance mutimi ehia candidate no one on one yes am say enka asumesi nko ma da Kobe Crown position at the Atlantic, Kawabada, but Kennedy see for Montino, and the Amaya who said the police station executives, Moso one Faso. More be Nada Monco, yes, I'm so fast one. I want to see you sumo the Motoaba. No, when you cut a brass, the way you crying. One so equaling Faso also party number power, no, Ubet may see you. Party number power, also bet me a crop position, Bia, nay, Yachiche, or Memua, also bet me a crabby. Kennedy, Japan, see young Canchawan or Paces or Bar. Obedi party nenima yedim say the leader of the party the president, the leader of the NPP omampanyini na Ado Danko Akufo-Addo so to abano Ghana for ready so mbeto abano dia Canada Japan it Canada Japan be president automatically he is the leader at the NPP amanyokuo and the leader for NPP amanyokuo wakama mati asese mamu bre enye kwada
And there's example I bet to media share and more who say time wa asem to MPP Delta Force for kwa hu yehiem ebra na nipa nyina power mu yeso makoye nyambra sam even though obi ade o maye nanye de na so obatan ya wodo ma obatan a wani ku ma ho so obaye bone a untimi mpa no Canada Japan timi hiri gina na oka madamfo enkofo ne anim omo ne komaaye time na police fo ni yafa soldier fo ni yafa ne ye ni aba mu no wenum ne yusu omo ase security men omo protect ye it is no makoye nyambra sam no nchase be yi o mama Chata mo nye the leader of the party o. Time na Canada Japan ede ma party no otie mu kasa se bema wo ha won kasa nanse ya na gya hihihihihihihihia otie mu kasa se de oye bema wo ha pa won hije bi ma ene biansi bi mu no chata mo nye the leader of the party o na president wo ho but one president so kasa ye Canada Japan na fight ye nyes anka nei ebi anka dwa wo Ghana ha nyina anka ahye enka Japade wo Ghana ha nyina ebi anka ahye but with Canada and Japan akoko duro timi gina mu ede na si form say bema ya epa onhye ejabie mu Ghana ha besi e ejabie ama it is such a person so to abana de mano no obey your man panyini na party no wa bem no obey leader ede ma party na what do you think will happen ube benefit ube didi ube yeye ube didi ube yeye me pa cho yesu ye nidi na yesu ye yeye bi wenti ne ye kamfo honorable Canada compare kwa Japan ama say he's the right person to lead NPP ukodwomu a yese Canada Japan ofa montena yese Canada Japan wo a wutiem sesi a utikam bisa ho say na anu nye kumase ya na ne yanenam na anu nye Ghana ha ya na yete ena MPP fo ankasa kra say omo ntoa ba biem because amamu oni nye na ya mpaso because na system no mo ya din because the expectation ya Ghana for wo MPP mu na osoro omo wagidie wo MPP mu say MPP ne ba ode hihye papa beba ode niema we begu akwam de niema begu akwam mama Ghana na fa ne ntoma pa afira but MPP we ba ye no sa niema na say anhye dan sisa esi but bibi ba ye no ebe boy ye reform e ma o man na sa hwe ase enti na amanfo abemabu say na me papa me nim so on na etima ba behwe me abeye fie yie no me papa kura ba kura Japade da fie wa bedi ene na ese me ni papa bi me nkwa me nam ajanka sa na Ghana for fa plan omususu ye but na no no mote say say na your stepfather bi ho ye papa nu ebi ho a wakotena ba bi abobra ye papa nu ebi ho a wa bi enwuma ye papa nu ebi ho a ye dana koma so kra chen ye papa wo ye ono ne ono abo Canada compare kwa Japan enti tema papa ni unity aka say enne papa ba pre apre aba ba yo man panyini no tie krom ufa krom out biem onti biem da say obi say me nto aba na emom de oti no kroma ne say honorable can never dia say honorable can never dia oti bi o ye party panyina what take stance oti sa asem we bi unless e bi opposite party the opposition no ani ye ka say ye one people mpanimfo no bebre ho a eda o ma no so na ade na so opposition wo kwa wu ye kwa ya bre ye nko ne nko home enti omo a omatu edi enipa bi echi no but ayan ne say sika che omo ho omo pese omo kofie no omo kodi sika wo omo ho but wo abam na say wo live sa life na edu ba bi a ye suspect o kakra therefore say e kofie na e kokko home say de be ya enenu ono a wanye sika obetimadi but wo abekọ akoto aba no bi a police station executive wo na me na wo kasa do pe bisa ho say party ba de no wanya bisa ho say se kura nyame ya adoma 4th November ye ba beto abeyi mumu bebre ho ya ma ka sika kura ho ntimi ma center ho meto ba yet wa ban na wa o party na wa bam wo bisa ho this question say ntimi party pa na wa bam me police station chairman me police station secretary na enso no say ya mema me 50 cedi 100 cedi a me ntimi mfa ka emfiri makura na me wo ho no me polling center na me wo no ntimi ma center ho meto ba ni bi trasedi na bisa ho sa asem no say e di ntimi na say ntimi ba sa na empo wo mo opposition kura no ebesu say de mi swing it means say sika no nkrofobia de agyaw it means say obra ye uko nsu agya ufa awuram uko ya na so kobo obi puna nopa uko nkurase ko ye campaign eboa e ma 2016 MPP wene ne kase pa de ba ba mu no oso amamfa so Canada compare ko Japan eba ama oso abamfa so honorable Canada compare ko Japan say anya hwe kura no obebie nyuma ne ye bie nyuma fa ne say ye wo constituency bia na ye wo district bia ne ye bie nyuma ho ne ye say essence de wa poto amana fe no onchiri se ono so de ne nsa bom anaso ode ne tachere mabobi tafrenti no wo ye police station executive no ye bie adwuma ho na se ye fa Ghana for wo ye Lebanese ni wo ye Ghana ni and ye be consider first ye nti krom ha na asomdue hene the late
Professor Mills and your friend Asumdwe Oka say NDC niba na oba be pribibia NDC mpanimfo no consider say nipa no first before be consider nipa awaka ene ye no kra me ne ya adwene because mintimi ma mebre na adwuma ba na se ye penipa afa omo a ye se o ye nyina ye Ghana fo o kan asema kanatifa ka kire ebetena radio so ka kire se o omampanyina hye ne se besi na ohun so omampanyina ba abonte ne be ka se nyo ne kan asem ne kire no so saafo ya pese omo akoso hold fort no de call manima ya ma kwan ma saade ne emma kachire onu ase changes coming kachire onu ase sense sayeba kachire onu ase se ye de honorable Kennedy akompre ko Agyapong ba na obi enyuma ama ye obi enyuma dada this MPP fo a omo honorable Kennedy akompre ko Agyapong the factories ahodo mu ye adwuma bebre satam nyo no na tumi kura no enyo no na party no odi animu onye national chairman onye we oye MP okonsuensu oso wo MP ana wa MP am ye adwuma o constituency o MP but ye be call general election honorable Kennedy Agyapong the topic up deba o koso am constituency kura no a majority leader atena ho emfie petepepe no a o ko a ono kura be dia dance se honorable Ken a topic up dia ba ho na bisa ho se na the parliament no when honorable chairman Sabonsu and Kennedy Agyapong when di kan parliament it is enki ye probi a wadidi wo party nim ye probi ase so otimi so party na enka ye wo mpanimfo bebe sasa omo ana nkomo to bibi de bra party no but obo hu se honorable Ken o se monye na anu ana party ba be ko primaries na anu ya na onabu no oni ha no wo kwa yare he ewa abrochimam he sika pempem ankoma otame ye se monye na monko chechemma constituency bi obi anye 1 million Ghana cedi o de ko old currency abetima so a but odi nyina de makwa enti ye menwanwa se time we dru na ye tikrom ha ye preach so ye nkoma oman no ye ntu ye ho nche na party ti se MPP na upo bi a watu ne ho ache ode ne sika ne resources e de abo party na time aso se ye probi am na di party na nima e ya me MPP fo ho ya me nwanwa papa MPP as a party you see say omo continue path ye omo nam ya there will be a time wa unya obi a obeka che nso mfa ne sika mo MPP unya